Fl-4 filgħodu l-Uffiċċju ta' Identity Malta baqa' magħluq hekk kif il-ħaddiema ħarġu l-barra mill-bini għax ma ridux jiltaqgħu mal-barranin li jmorru biex jiksbu permessi ta' residenza u ta' xogħol minħabba l-biża' ta' tixrid tal-coronavirus. Ta' kuljum quddiem dan il-bini li jinsab fi triq il-wiet l-imsida jinġabru numru kbir ta' persuni barranin. U issa li f'Malta hawn l-ewwel każi ta' coronavirus, l-istaff ta' Identity Malta ma jridx jaħdem f'post fejn qed ikun hemm ammont kbir ta' nies miġburin f'ħin wieħed, għaliex dan joħloq riskju bla bżonn ta' tixrid ta' dan il-virus. Filwaqt il-ħaddiema rrifjutaw li jilqgħu nies fuq barra kien hemm mumenti ta' kommozzjoni. Diversi persuni li nġabru f'dan il-kju spjegawna li kienu ilhom si attwal jistennew mingħajr ebda risposta ta' se jiġri u mingħajr ma nataw ebda raġuni għal l-uffiċċji ma nfetħux. Kemm ilek hawn tistenna llum minn dalgħodu? Mill-4:30 ta' filgħodu jgħidli ħija wieqef fil-kju biex jistenna għax biex jiġedded biss. Like 7 o'clock. I'm waiting from 7:30. From 5 o'clock in the morning. And did someone come over to tell you what's going to happen? What's happening? No, just waiting and nobody tell nothing. Nobody tell us nothing. They don't say nothing. Even we call them and they say just you have to keep the queue and that's all. Ma qalulna xejn kulħadd qed jistenna kif qed tara inti. Someone say that they are like in protest or something there because of the coronavirus and this panic and that, but there is not something official even on the page and the website. There is nothing. Due to unknown reasons, the stuff doesn't work. What does this mean for your permit? There will be delays like? Of course there will be delayed because some of us are waiting for our ID card renewals. Some of us we are waiting for the card collections. Some of us they have already expired their visas in the passports. So we'll no longer be legal over here. We'll be like illegal expats over here. Waqt li kru ta' Net News kien preżenti fil-post stajna nnutaw karozza ta' xi ħadd mill-gvern. Intant qed jirriżulta li mill-ħamis b'mod indefinit il-bini ta' Identity Malta mhux se jiftaħ il-bibien tiegħu dan sakemm jinħareġ avviż ieħor.